Boruk tu meja. do telaku. Tu horong ni ulah-ulah ni ulah-ulah tama perjolo. Semuna. Ima di siala las ni rohanami ina taudur hon nakning. Hamu tu bagas joro ni tuatai lancalo pasu-pasu perbagason perdongat caripeon. Ison rodo hami membuan deke simudur-udur, deke namok-mok, deke saurmon, deke sahat. Jadi di hamu boru nami dung sipul pasahat deke hula-hula tentu pengantin. Aboy di padalan ima si panganon. Pacaparan na lomaki. Perjolo tu uduran dia ka hula-hula tama Panggabian para horason. di pasahat. Nauli tuamu sa ma panggabian. Asa songon ni do situ tua ma do honokku. Titin na tinoba golang-golang pangrahukna. Otik sosadia penau pasahat tami. Hela do jo boru. Saya tuat tama namadabay pasu-pasuna. Horas ma. Jadi di perhubas nami upasa tami ma tuhamu amang buru nami saritonang lau mangaturhon. Atur kamu ma dia ka perdalan di sepanganon nang buru. Manuel Purba dan juga Sepni Boru Siregar sudah diberkati di rumah Tuhan melalui hambanya. Tadi sudah banyak pesan dari hambanya, itulah yang menjadi dasar pernikahan ya Bang ya, berdua ya. Jadi dison ini deke di pasahat tulang panggabiar do Suryoda. Nah yang ada di Batam juga ini tulang ini nah tulang ya kan. On masa tulang musalukna deke si tio si mudurudur dia setio maka pacarian muna tuaka arinara. Jadi nang sengoni ma dong asa hutanami asa atur kamu dong jaka dong asa hutatan nalau padahal to jaka permanganon. Jol mana biar manang rumah tangga nau biar mida jahoba mah mu ditonga-tongan ning ulumuna. Mana bu pasat kami tebayang mah. Dihita STM Koginda asa taurupi nama kubasi si panganon. Maulate. Tina ditoba dari mana sahana. Betul kalau pendek kena boleh termasuk pahami. Satu hati mana menggohi pasu-pasuna. Kamu apa? Pirma poki bahul pasalongan. Pirma to di masa lu na bernami. Luju manang akka pasamota. Baca dua bijak. Horas. Panami akka tulang. Ima dihamu berenami dohot buru nami. Naung majalo pasu-pasu pardongas saripeo kamu sia tuhata. Marhite naposo ni tuhatai. Alani disonrodo hami tulang muna. Dohot among muna. Mabuat deke si mudurudur. Deke tio, deke sahat. Mangudurhon naulimon, mangudurhon na degat tujuluanon. Jala tioma akka persaulian. Tioma parhorasan dapotom muna tujuh ano. Parhobas nami. Molotuk pesongon naboy hupatu pahami bere. Doto buru. Ima songodeke si mudurudur. Pita nami maot tu amat tade bata. Asa anggiat tujuh anon. Ipas hamu tio akka parsaulian tio parhorasan. Dohonon nami mahatani na tua-tua. Si titi masih opa hodong dolas ni rumah. Molotuk pesongonon na boy hupatu pahami tulang muna among muna tuhat tade patama na manggohi pasu-pasuna matutu. Firma poki bahul pasalongan. Firma to di muna saluhut na debatama tong na manggohi pasu-pasuna Bahwa dia mau parubas namin, ngasih kau si panganata. Bahwa ngasih kau sudah si pangano namang. Oke, ulala tau duti ma dia mau tulang nami si hite, asal pasat tamu si pasat tamu na tu pahupumu. Setabi ma dia karunga perhobas boru bere. Asa taparroh mata muta sabula dia dopenna sodapotan. Asa dong nami son tua Di bagian tonga dihorongit ulah-ulata
arong dope na sorapota. Tabantu siyan sebelah birang laho mangaleo tu sebelah siabuton. Sebelah birang sebelah siabukon orang ihula-hulat ta nang napota dope. Akadong paribaku molo sabula habiraku nung ahera sikop sabula siya munodo di tonga horong ni hula ulat ta taparrahom ma Isok kami tulang robot si Mamura. Pas satu deke si Muduru. Nang Sony kamu perhubas nami air minum, padahal kamu air minum. Asa pas satu matutuak kapasu di hamu tulan ron. Di hamu amang baru nami, padahal kamu air minum. Hatan pas sama kolonku pinatikon huzur mai tofin tepian. Tung turia biang mengalak katu si Mamura potan persaulian. Tapasigo, ati arong do pena sumangat dia katodong ta, asa taparrohaon amang boru, na boru, iboto nami.